ariko sister akanuka amasegonda gusa gake ibi bintu biteguye ku igihe kingana iki kuki wabitegure ku bakinyi bamwe no gusimera yuko Bizimana Zihabi yitwaye neza yatinaga umupira w'amaguru wa APR ndamushimiye cyane uko yagiye mu mugabane w'Iburayi murakoze. Thank you. Abanyarwanda mwese mugaragara yereka impano yakunusa agapira sasa ibintu byiza ni ibintu by'agaciro ntabwo ari ibintu umuntu wese ashobora gukora so numva yuko nawe ari wowe byagushimisha cyane. aguhaye iki mu gusanya impano bwawe so urabona ko amaye agaseke harimo n'akantu kameze nk'umupira kanditseho Jihad so n'amafurari ni ya Beveren zini za Play so urumva yuko ari ibintu byiza cyane. je uriya muntu wari ni ikintu cyiza cyo kushima nta kintu ushobora gukora usibye kwishima nawe nkamushimira ubwo igikorwa cy'urukundo akoze. wari umuzi no ntabwo nari muzi. Jihad prestation Kocha umetia vitu vyangu? Vitu vyangu wamevileta? Jika kwa. Samaria Sasa mnakwenda naje na profesio? sasa umaliza nanga yeye No. Wapi? Thank you so much for coming. Thank you for the game. Good game, very good game. See you. See you, have fun. With Kwande, Nitva Bitsina, Miriaway. okay murakoze Yes. Thank you. okay so what's up What's up? My name is Adam. okay you're from I come from Denmark and Oslo. okay what makes you to come here and support some of Bobby Club First of all, I come to study physiotherapy, but then we just wanted to see the match and wonder and against the Seychelles, and it was really good. how was the match how do you see it I think the number 4 player, who was the just man of the match, I think he was really good today. And of course, the goalkeeper, he had a lot to do. any message to Rwandans I love you people. You are so kind to everyone. which food do you like Which food? yeah Rwandan food of course thank you so much sir. Okay. thank you good job thank you sir Rwanda yeah neza abantu mwahuye bose nabo wambere ni kapiteni kapiteni kuwaza kapiteni no wijuka